Tul il-jum tal-ħadd l-Air Show reġgħet ġibdet leha mijiet ta' persuni biex f'dan tmiem il-ġimgħa kienu eluf li marru jsegwu l-ispettaklu li joffrew l-ajruplani li nġibu Malta minn bosta pajjiżi. L-attenzjoni ewlenija tal-pubbliku kienet fuq it-timijiet tal-qawwiet tal-ajru Svizzeri u Pollakki li joffrew wirja spettakolari fl-ajru. F'mument ieħor waqt li dawk preżenti kienu ffukati ħarsu lejn dak li qed jiġri fis-sema lemħu 5 persuni fl-ajru bil-paraxut. Dawn qabżu minn fuq l-ajruplan tal-Forzi Armati ta' Malta, sorpriża li komplet iżżid mal-ispettaklu. Il-ġmiel tal-ajruplani ma kienx biss meta kienu fl-ajru, iżda anke fil-mitjar b'ajruplani navali fosthom Griegi, Eġizzjani u Belġjani iservu ta' sfond mill-isbaħ. Tkellimna mat-tim militari Belġjan dwar l-ajruplan tagħhom. Well, it's a Belgian C-130. We are traveling all around the world. We do cargo and passenger transport. We also do para-dropping and load drop also. So we go often to Africa, we go to the United States, Europe and Afghanistan. Waħda mill-isbaħ affarijiet tal-pubbliku reġgħet kienet l-opportunità li jitla' fuq l-ajruplani u jitkellem mal-piloti li spjegaw aktar fid-dettall il-funzjoni ta' kull ajruplan li kien hemm.